Oleh dadinggu tak kalau ate bata patabokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba kanewe wewa. Toma data rengepo ne lina murida morobe sukretu meda kata meninggi tulu pegata awalna ngamatua kata waige sebaya. Meda kata sebaya. Amama anena surgadana amama apandema orongarna anamanimu morobe sukretu. Omori pamalangi lang takaw malamang pakakuan ng katole kama omori dukye din nane bawai ko mga pagwasa ko sama dauro pande kimawe dauro pawisi kimawe taka kalu ate dasa kokum omori ne binane ngai kama ada mono kama renga rawe di manowara nunggu diman ya ko ma pande ma pangeda omori kamarenge kongo de di manowara mu kama polisi ama kama pande ke mono kama rai ka dekerange kama bakako ina ina kalau gatole ka eyam lima kata baya mori ngarna mani mu ko bisu pe to bisu ta ko mama baya amin oleh dadiku lina murida rengenda ne lodo deke waige wali buku dan nungal wasiat ne katawa nawe lumbu inawe kadukka waina Yesu Kristus tadi kewage walina iana Korintus awuka keluarana mata aka iana bukuni na mata aka lima takana petada mo pe tanda na mata aka keluaran lumbu nawe ni na murida malah kuwata bawe kainan karena ku pandai kangge apa-apa ne tilu kandukka waina Yesu Kristus mati pawonda aku oleh dadiku pengeluarna murida morbe Yesu Kristus amanget ana pata pawai gainaku na ata karena wai te takangge pananakulange atet anana ne pande papangeta awaina wai apa dukinge atekiwe panatenda kaluan ke wai apa etange aya mangewa la papangeta wai tamo kaina apa tut alao patut amainge panatekewi pande atawateka budi papande gaenan kana pa wesiwe ne pakambu papangeta bukuna papayala ida pata pateki andua amananda taka aloka papeni ngona ida inawe ne pateki inda ki ida pata pateki patuk talao patuk namai oleh dariku kamate na miori morob Yesu penuasu papadepa nyawe pateki aloka papeni ngona patalarana pa ama Rasul Paulus malane papangetana pa ama Paulus ne manowara nyaki doe awali marna karitu ana Jawa awali tagumate ake bita museda ambotonge mawungange papangeta penutang ne pakolenge manowara tilu daka ate nyaki doe papawara kawe ne mboto na Jawa ngau iri meroba na yawi pawesi na paama Paulus talarang kene di engge paama Paulus dan awai kinge patapateki apanggato ate ata mono papangeta andoma pawaida ata wate karitine kambunawe gaenangu ate waida ata apa wai kandana mene kangene pande ata pia taka kana menenge ne pawesi awali barna yala ludah tidak rape ata katolika arawi na tanda salipa walina katarina mono palingan apa pawe sambaya lakanda rai ko pungge ngarakua ata bodu taka kana mapandewe ga enang kalolo we manowara nakariti beningonge
na bening bangun anyawe petiki ata apa tewai awung nge patatole nyako aengan apa pangita tanam ngara kuat tepet lango kana eka we ngara gereja kanduk kawai na Yesus Kristus parai kanekera tole kainda tamu umum kawai. Amin. Meda kata sembahyang. Amama anina sorga pamalangi lang takal matada mo na marenge bago di bawah ayama papangeda ayama papawisi ne pamapakapo ne ang katole ka ayama ka ngeri kaduk kaway na Yesu Kristus maway titakam naluage ana pagkato ini na ate waima amarange wala ina oleh akama politiki ana patut ala au main ne ina wene bitiki kanyake pa taima dalam takane patiki naluage banyawe akala ingon Gomori patada mono merenge panggil gailan patane koma kenana ma iya buat jadi menawaramu kama rewo kombi pama pakaku ina una pole Gomori gua opi madengar gua na jala pokala ngarna armanimu mo Yesus Kristus ka lisu ta gukam mama tabaya. Amin. Oleh dadi bu, duga kina neli na morida perengan na lodo, nabula kange, like we, subscribe we mono paratungge matalarang ge barna on anda mereka, ne matatalarang ge paratungge oleh kaipana, matatalarang ge neli na morida, meringin.